Ya ahabu fefo maakhe ya odo eta foma ika miga materei yeu dananiha wa matuna khami hava asahi sibaike dananiha andre. Auha noro niluli bahea, auha noro niluli voso, alisi tafa daya hulu tafa bolo-bolo. Omo sesika de dema tola tetahago badaa ya ira fefu late mandra aga bawa omo sadede. Bahayegi hari bale ero sakali saminggu sobada. Daate ne kiliomo si tololo oguna baba masih hitu po mata nebeuni. Bano fita ita sae balala sa iti beach bahaya lala nyawe ami baka basa iti beach. Yeay, aku pepo. Omo sesika de danot ofeta ita ba sa iti beach. Amo fana ita bay olivo mamake dua baba ba bay tahata ita kenapa dah bay olivo ita panasadanga. Nama ita bahasa iti bahasa sama satu tema ita balapay haga kedasi secara afu. Wano lalu sa eno ba inoto memanga nami ami basa iti beach baso gay gazi amis eke iya da gian ni faga. Wow, eke dan negeri da ani dan lima amis eke bahaya eke sambalnya atau ladannya ba anye kalau mana he. Lau bana omi mga ita sae, bah bisa yoga abuso le berami ami genia lah. Ami sih kegiatan faga badaa, jadi ada mau kami ira ama ina tali pusa simi badaa babi olive ami memang giani faga khasa iti. Lau ba mino ami mga ita batolar terei habisa sa iti ade ba mafatuna kami dana habisa ba asuhinya mai zorugo. Si rule. Tananiha tananio masiagu le ire olivo dosa iya. Halo, nah ya da apa lu ita niha guys di muy bahasa iti beach. Nah, ini tersebut kera habisa mama ira sa iti beach. Nah, apa habisa sa iti beach? Sa iti beach baga-baga. Yeay. Tawa gala nia. Lau bano awa ita sa bahasa iti beach ba tada wano mo iba sa iti beach harus lah nafo nanomi ba sa iti nalami nafo patila sisa terus ini ami bahasa iti. Oke, lau si mana darwama maakade ba maanda se kasawagala no migo ofefu lala darwama maakade ba maanda kami mibologa demi naso si fasala ba ni fahyagama mada bay bolo data babi olive gibo bagi ke video mate kenapa midana beda ena fo ira balomba travel vlog Roynya tourism developer. yeah Ba, ini mana ba?